Manipura naga le zo na thak te in kar boy na kal zela Kamjong district zo na thak te chena kultu khua chu naga helpo le an thurol pui ni nge ya hriat ten bein an Kohhran hruaitu langsar tak pahnih an thah baka chenna in paruk le biak in pakhat an halsak Manipur boina chungchang kan ron tar lana khan an boruak atran thu le an la in beina sattel tel arin om thu kan ron tar lang to a rin lok ang nge in kha video kan ti chu azana tang khan boruak ron tang zual le in nam pahnih te hi an in beizuya anin beina hian barmaram chunga in kul helpol thlengin anin rol ni in alangani kanthria to angin thlui me ni som pathuma zo na thak ten an chipui pastor pathum rawng taka tha tak te phubalak nana vai phei leilon khobula tanga nagami le sa an ruk bo te zinga mi paruk chu chin hriat lovin an oma verole aru bo tu ni arin hlel lamin eng thu le hlama an nei du boxi lo wangin Manipur Police CRPF le Assam Rifle Trangrual mi zali som nga chuang zete chuan uifing le forensic lama mi bik tenen azon run pui an nei ta a darkar somni pali chung zet be pui thla ka an zon nuwa tun kar ni lai ni zun ni som tlai lam khan heng na ga paruk an ruk bo chin hriat lova om ta char char te ruang ni nge ya hriat hi Kangpokpi district chung kharam vai phei khobul ngowa mu ani a fin fia tuma malak ani zuita ani an ruang char te hi han en mai po in na sataka soi sakti hriat thei turin abung rem ruma mi bo chung te an pun hnuwa po fin fia ngai na a om mai lo ruang an charna hmuna ti fel ngai ang an ti fel hnuwa fin fia ani theinan Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science JNIMS Imphal panpui ani a JNIMS a ruang an kalpui don ani ti hria in mi pui tam tak chu damdoin tuala pungkhomin bo ruak po a so sang hle a Zandar som le achan vela CRPF ten van pani in damdoi in hi an thlenga ruang phurnia an hriata wangin mi puin kong an kian du lawa mi puin kong an ken du lawa wang hian an in nor ti a CRPF te hian mi pui kal kian tir tumin motor hon an meda mi pui lam chuan in elsen na anga in CRPF motor hi an hualta a hun engemaw chen an in nor zui tak nge ani CRPF te hi Manipur Police ten ron puin mi pui no dar nan voi engemaw zat mitui tlak lo tier gasin an kapa reingial an be nuwa damdoi in huam chunga tangin mi pui pung khom te hi an not dar thei ta ramani damdoi na thok te le damlo te chuan hetianga damdoi in huam chunga security force te an cheta chiam mai hian damlo le a ompui tu te baka damdoi na thok tu te ati thlabara a fu lo tak zetani ti in an soi sela ama ero chu thazaya no dar thei an ni miau si lo wangin kongdang au mangang lo ani Zandar som pakhat vela ruang phurna jok ambulance pahnih chuan Rims Hospital thlengin mipuin an chim buai lo nan security force tam takin an venga JNIMS tuala mipui pungkhom no dar an ni fel nuwa Rims atang hian ruang endik na tur mun hi an pan thei ta ani hetianga thunei tu te an che chan hi mipui thin rim ril rufim to lo pungkhom ten an ti buai lo nan ni in ruam pan na fel fai tak ne na chea an kal lo na lam tur ni a mipuin an rin tlang lon kong an zo pui nuwa jingdar khat le minute somli panga vela ruang te hi him takin JNIMS an thlen pui thei ta ramani an ruang char te hi an mel mai a chian vek to baka an taksa a khuwa wang le ser te po mu tur aum to lo wangin an chung te baka ruk bawan ni laya an bulo om te an pun nuwa an thom no ha ka tangin tlai kho thim ma dewin khang mi paruk an ruk bo te ngei kha an niti fin fia anita ani Konsakhul village chairman di Adam liang mai chuan an taksa a chehle a tha an ni ma hian na sataka soi sak ngei an niti achianga a chanin an chan som rem rum mai ani chu wangin an hmel le taksa atang ni lovin an thom no atangin fin fia angai ta ani kukmi le sa ruk bawa om mi som pali te him taka chu an ni lain heng mi som pali te thleng nana an chua zalen kan be sei nagami le sa paruk te ero nungdama mu tur an ve talowa chu a chapa arong thayang bera tha an ni le zel hian min thonga kan ril ru an tak zet ani khatiang em a na sa khan kan sa ei tur po kan chan som ngai lo a that tu te hi hring ei an ni te po arin om rum mai ani kan ril runat zia hi trong kama soi fia thiam chi po ani lo ti in an ril runat zia soi chua kani ruang fin fia ani hnuwa po nagami puilung oi lo te chuan thil phut nei chun zom zelin
liang mai Naga Council Manipur President Timothy Uijinamaya chuan an mi le sa te an ruk bo na mun leilon vai phei chu Naga te ramani a mi paruk te ruang hi ruk bo an ni na mun nge ya thu nei tu ten vuidiam an rem ti ma chuan ruang kan la don lovani atia an thil phu thi thu nei tu ten han rem ti sak don se he kho hi zo na thak te lu aram ani awangin boina na sa zok a chuang ngei don sia hei wang hian vuiliam an ni dan tur po a buai tanuai ri ani Nagatlom ngai pol hruaitu te soidanin tun truma an ruang chartak mi paruk te hi thlahlui mei ni som pathum khan naga khuwa konsakula in nei na telin jingdar som le achan vevela khuwa an chu sana an ho konga zohna thlak te chena leilon vai phei an paltlang tur chu ma wasiam gate thar alo oma chuta chuan mi engemaw zat an lo duty nge chung gate veng tu te chuan an lir thei atanga chuktirin mi som pariat hren an ni a ama ero chu nam ni ayo te an indoor nuwa an jinga nau pangle mei chia te chu an ruk bo atanga ni ni nu mei ni som panga khan nagalamin an ruk bo te nen in thlengin chua zalen an ni a ma se mi pa paruk te ero chu ani ve taluin an jinga pahni hi pastor an ni nge nagalamin an ruk bo an thren mek mi som pali te chu Baptist World Community Manipur Sarkar le Naga a Kohhran rang hruaitu te baka an nam rang ai ole pol rang in chua tura an ngena wangin chua zalen an ni a an mi hren te an chua zalen chuan kukilamin an hren mek mi paruk te chu Manipur Sarkarin thei top chua zon chua tiam baka arubo tu te zon chua hrem ngei a in tiama wang chawin an chua ni in United Naga Council chuan an tar langani ama ero chu heng mi paruk te hi an chin hriat zui tur a om talo zela Security Force ten an intiam angein bei pui chuin zong chuang ma se nungdama mu tur anom to lova thlahlui mei ni som pathuma zohna thlak pastor pathum Thado Baptist Association a an hruaitu Naga helpol ni nge ya hriat ten lambuna an ka hlum phuba kha kukilamin la in an that ve ta ni in an ring berani ti chuan an mi le sa ruk bo mi paruk te tha an ni awanga lung oilo Naga silai keng rual te chuan nimin Zun ni som pakhat jingdar li le achan vevel khan Kamjong districta zohna thlak kuki te chena kultu khuwa chu an va beita a kultu Baptist Church an mi poimo pahni thatin mi pahni na takin an hliama kultu Baptist Church piak in halin chena in paruk an halbok mi then khat chuan chena in som panga lai an hal ni in an tar lang bokani nunna chan ta te hi kultu Baptist Church head deacon kumsom thum pangami let min lun hau kiple kultu Baptist Church an thalai chairman kumsom ni pathum mi lun min thang hau kipte an ni a that saklia mai lovin na satakin an soi sama support ni in media trend khat chuan an tar lang enghel pol ma in anti ani thu soi lo ma se Manipur kho chaklama kukilal inzom khompol Eastern Kuki Chief Association EKCA chuan kultu khobei tu te hi Naga helpol NSCN IM atanga kalrangta barmaram chunga in khuarmek NSCM Eastern Flengle antho pui barma helpol sipai sarkar thop tu Sani National Army SNA te baka Naga Village Guard NVG Eastern Command te thilti nge yani thu antar lang Naga mi puilung oilo te hian Manipura sarkar na siam mek tu te jinga tel Naga People's Front NPF Party Office Senapati ami chu an hala Senapati District chunga tho truck pani hala ni bokani